Užas u Beogradu. Dečak 4 godine, BK, iz beogradskog prigradskog naselja Ruša, polomio je ujutro oba stopala nakon što je u panici i strahu iskočio sa prozora toaleta u koji se prethodno zaključao. Ova neuobičajena nesreća odigrala se u porodičnoj kući dečaka u ulici Drage Vukičevića 4. Mališan je, kako saznajemo, ušao u kupatilo i zaključao za sobom vrata, koja kasnije nije mogao da otvori. Iako su u to vrijeme u kući bili njegovi roditelji, pretpostavlja se da ga nisu čuli kada je zvao ili su bili u dvorištu. Prestrašeni dečak je tako u panici uspio da se popne na prozor, iskoči sa oko 5 metara visine i polomi oba stopala. Izbezumljeni roditelji su ga odvezli u Institut za majku i dete, gdje mu je pružena lekarska pomoć. Za sada nije poznato da li je prilikom pada zadobio još neke povrede i koliko su ozbiljne.